Bueno, edozein kasutan, eskerrik asko hemen egoteagatik, eskara beste munduko jendetza, baina egunen baten atera beharko du besteren batek, edo besteren batzuek, eske hau denon kontra dator. Beraz, mila esker denoi, eta inork, nahi badu zerbait esan, mikrofonoa hemen dago, beraz, komidauta dago. Si alguien quiere tomar el micrófono para decir algo, o despotricar o lo que le salga de las mismísimas, está invitado, invitada. Se reciclan los carteles, mesedes, aprovecha tu kartela gaur usteko, urrengo baten ateatzeko berriz.